bok svima. Evo danas jedan kratki pregled Leatherman Surge modela multi alata. Odlučili smo se za njega jer je evo jedan od onak većih modela i stvarno jako bogat raznim alatićima na sebi. Pa evo ukratko, čisto ono par sekundi. Znači u sami multi alat koji dolazi u srebrnoj ili ovako crnoj varijanti dolazi i dodatna ova turpica koju ću pokazati gdje ide i dolazi ovako jedna zgodna najlonska torbica koja ima mogućnost montaže na remen ili ovaj mole sistem, ne? Torbica unutra, klasični prostor za sami alat i jedan manji pretinac za dodatnu ovu turpicu ili pilu, zavisi što je već na samom alatu. Alat sadrži 21 alat na sebi, od osnovnih naravno tu je sama klješta koja na sebi imaju izmjenjive nožiće za rezanje žice ili već što ljudima padne na pamet. Ovdje u sredini krimper za žice, kad se sklopi klasični nož, mogućnost otvaranja jednom rukom, s druge strane korisne škarice, imamo tu ovo što smo spomenuli, znači pilica koja ima izmjenjivi ovaj nož, može biti ili pilica ili ova turpija, vrlo lako se mijenja. I tu nam je još i nož sa nazubljenom oštricom. Od ovih sitnijih alata korisne stvari uvijek plosnati manji veći odvijač, nekako, kako bi to nazvao na hrvatski, šiljak, ajmo reći, za bušenje. S druge strane nam je tu klasični otvarač za bočice ili za konzerve. Tu imamo i sitni ovaj nastavak za guljenje žice i nosač za same biteve, prosnati i križni nam je unutra, Philips. Naravno uz mogućnost kupnje dodatnih bitova. Eto, to je to, evo malo smo se uneredili, fino je podmazan. To je to ukratko, sve ostale modele Leathermana možete pogledati na našoj web stranici koju imamo u ponudi. Tako, evo, pratite nas i dalje. Hvala vam puno.